MLA kamolai constituency uba proses tisau kami hakalas ni ublay jong ka arpa praterik ujilia ula ajing rap alak tingka ya karenti sports club kumsi benta ban kersian ya ka na kejing bakilamat na kani ka klam covid khat khandai ka balak ra juri ka klom hakani ka jo kasni MLA ula no senyang ru sya kasang samla modat baki dasilak tingka na ka benta bakan yo pentelun ya kikam kijongka UMLA ula IT ya ka work order sya uwalam kupar karpran managing director Karenti Sports Club bat sya president keseng samla maulai medat beki samran siem ha kajing don ringkat urang ba asnong uba biar kharmujai kedekot ke klub kedekot keseng samla modat beki kinong kit kam snong bat kiwe-kiwe haba ajingran UMLA ulapan pau babaro ki sports club kila ma jing baha mentala sistem chiteng namar ki company ki baju kersan ya ki kila pensukino ya kajing baitingka namar kajing khangdam jongka khlam covid khat khandai ukit bok ru ya Karenti Sports Club ka benek yakun ya ka second division I League Shabangaluru bakan yo khol ya kajing job bat banwanra ya keburam ya kari bakcai benriu kena arli ki jingain na dia juga ya Karenti Sports Club mis IT menta dan di bok ada arlak tingka ini assumption na skim marmavi na Karenti Sports Club kibian besar no sedang na siya sini sa Drono yang sa anak tingka na mga kanyan na nakam gajam do kare club mis IT ru mata yang kani ka bok ada ka basilak tingka na seng samla kaniru assumption ni with scheme but scheme na kalian seng samla kinsa biang na sedang asya gasni ka na kalian Karenti mana kalian seng samla kasi open Drono di sana na kalian penyan yang kajidon kam ka bedena ya na benda jongka seng samla PB ki kam ni ko sno how ni covid na pandemic lakta ya baro ki brio baro di nagade business lakta nagade mata ka ki brio mate lak jong talu lakta ro mata kam ta me na gabriang jong ka jong ni gi nagaliang ka football club kam tam nagade Karenti Sports Club umnom ta Karenti baro club ki bana ko jong jala lakta India Baru international lagi di local club kalakta national club kalakta international club baru club kalakta ibu mana nak yang malam kupar represent club nomor ba hadirin bagawan ke pandit Islam kerawat mentang kerawat kerabo jige ba nak benta Karenti Sports Club ini Karenti Sports Club kalau gue di club tiba kiu ha mentang apa jalan ke jong bagi sokemen baga nagaliang Karenti Sports Club idan usiu bat way kita dan ke vision bat pentiu dan kata cepat club ke harga national level bagi sokemen baga nagaliang juga jadi ya kata vision ke nagaliang juga club dan om nagaliang jungi ke bangun siap ke om nagaliang jungi ke bagi samla kasih jungi ke bakin syukur tak dia apa jong jelas om dan syukur dapat notice bakum juru ada national level isu pun ada semua dalam jong orang kupar present jong club bahagia benar bersawat kesudahan dalam jong club kasih kakak apa second division jong I League ada sem Bangalore kasih kakak di kantong kurang kau nak jong Karenti Sports Club para kawai but habang Karenti Sports Club kami keteng harus dia po jong I League second division kanong keburong crowd na kapata jong jelahi berkawai hangni isungko Karenti Sports Club adai na po kadai na boki na kersian na kadar basnong po biswa na kersian sang samla hadu kanil por mata pada habang Karenti Sports Club habang mikmat syabar jong tabaki syabar jong setiap na notice hari buram nak kita juga jelas di orang kawai. Pada skam hanti berlasai ada kita kaya hanti apa I League hanti apa Bangalore ada buram crowd nak kerja pada ujung. Orang ini so sarong. Dah kita ki players nak pojong comeback dia. Atau pon di player yang kecil otai yang berpergi hendak lakukan sepang bagi players kiba represent nak comeback dia. Amnong ni so komen. Abang ini kisahlah kasih jumi abang ini kai hangti poki national football ground
Kapanda kadang jungi yang bon di samla jungi lebih sabar itu. Mereka tahu India international dan di players dan di samla jungi. Bukan sabar di besar sabar England dan big. Kapanda kadang jungi lebih power tolong ya ka efficiency jungi, ya ka skill jungi. Lebih power ke jingdek. Jika kubur nak kadang jungahi, omadu boleh lepas nak jung kasap, nak jung katalan dan minhak pen dan kampung. Lalu kampak ini di samla jungi kebetulan yang skill kejongki, yang aim kejongki, ambition kejongki, bandong ki good players dan excellent players. Abang scam itu kamar benikon siap hak ban pencipta. Kalau bagi pencipta minum koi, idan kami yang nak kalian kejungi pada prengjong, pada prengjong ketika COVID, mengenai pandemik, nak kalian jungi ini berhiasni, idan kami move ahead back. Ban move ban push mat kadang ban nak le jongi hi bangila ban kiu ha kan bata ngai scam kalau we players jongi stu khai kata dan bon ki samla kasi ha kan ki singi bata ki ban nak le jongi idan be kato kadan be ka mata fighting spirit ada ki we ki ban kiu bane ki lengan ngam ban kiu ada ki we ki be bane ngam be ada ki we ki ban pelak ka ya ka ban pau la ka jong ka skill ka jong ki bane ngam la so ko ban ba Baru ahi berpun di sama jami, lesin baik bertak kalau dengan impact hari ini sini, kerana fighting spirit dan ambition kerana beri sama jami idan kam ban kiu syakmat. Ubak walam kupar karpran ulapan pa babun ke klub kila majing e bahana kani kecing khangdam nama covid kar kandai. Shosho ubak walam ulapan pa ya kecing songmen habayo ya uameli ubak songthu ya ka e ka shon jong ka klub bat ubalong balakloi benyarap yaki hakum kani ka por jong ka klam. Ulapan paru ya kecing songkhia namar ki rangela kai ka jela kim de yolat e benyakun hak ki Indian Super League bat kim yolat ru ban mi khmat nakari India namar bala lek let ban kintiu yaki habayele kai nalaki jong ki klub hakathan. Nadu bawan kenika klam COVID-19 haus nem arjak hakandai hau ajar arpo menta kelak kata sya menta ka klub bat khap tam lelei yaki players kiba la im jakpo daka jingile kai menta nakale ka klub ka e ha ban ai financially yaki namar ba kini ki company ru ki syakta lam hapo bakawan kenika COVID Henry semua komen pat habang ye kendo ban yaki ba piki sau pin belong di MLA joka mala konstituensi i na koi ko ba mai MLA i ba kambat jam bat habang ale syakwi ko konstituensi ne kinu ni beriau kia thu khana syapam jong MLA jongi ba piki sau komen ba yarap om tang ya ka klub Henry yarap ru ya kinong shop kinong popli nanta ya ka konstituensi hi bro kowe ha kila jing yarap ilong sya uta nong nikmat bawat ya kalat kalenti uban penyo ban pensuk ya ka konstituensi hi bro kowe bat ni kum ka klub ru ni dan hapadeng gajing ka bakrau namanta bangin lek ya kenika I-League Second Division baka jing terangi jong kenika klub Renti Football Club kalong bangin ya kon ya ka Second Division I-League but bila don baik kay we gajing mut bangin yo bandrung syak I-League next season but hapadeng jong kita bangin lek mentally kam tam ya kenika preparation bangong Bangila debe kedua ia ki we ki sponsor ni ki company prepare manta masen relax kani ka order ke bawan ngilala bani kedua katu kat ni ki company ngilala bani kedua katu kat ni ki reu ban sponsor ka club ban ngilala debe kedua iru ya i DC ka nompo rithoi ban yamir jumut kumno bakani ka club kanong sustainable Bat ni kami lenti hak ni kisni asni ba ke ka klub kale namata ban penuan ban long sisa ke ka klub ka ba hakasir ke bani kong ayat na ka liang na ka ni ka maulai konstituensi kami ke ni Renti Football Club ka ba dei la khala pun nang ni national modern ki bat ya kalenti ya joki
kadehi kaseng samla mo bagi bat ni smoke men shisha ha kapor jong i rabashnom ba biar kharmujai i ba khat i mado kapor jong i balom ba i bahab ha tu ki por ki yakun shisha ban penyo ya kani kadenti football club apolo namar ha tu ki por jong i balom kalom shisha ba kapor jong i rabashnom ka shisha ban yo e ni renti football club namar ba kala don lupa ka maulai football club ni dan terkadang berjo NOC ka sem jing ban mi nga ai burom shisha ye ramba asnong ibala shania yang i kinong yalam iba lum iba he pa ka darba asnong berapa wei shania nama belai ba apa yang kecil ya pun ka ba ba ko i hak di por sedang iba menchua ngada ai ku belai shisha ya i ramba asnong ya i ba lo iba he balik ba jongki mentah karanti kandai football club kaban pa kaban mi rasong nang ni national mau dah bagi batkan mi hak kapten jongka mi klehi berapa way bat ni next camp shania hak dik penya ke jogi mi dalai lu ni lu peleranya ke ni club min lechat here dak jing kerku jong MLA min lechat here dak jing kerku kerdo bagi jing tuai jong national nak hau min lechat here dak jing kerdo jing kerku kerdo dak seng samla kaban tuai lang yang ni watla hapadeng bangin lechat here nimla ban lech lut borokhai ni hap lech ban hap sujiat ya ki player bagi official henry kabakam kotor tam kalong kecing tuai jong pi lada fi long fi dan chani heneru lada kecing tuai ke jong pi ngai ni lech dak men siem kabak peluit men siem ngin lech dak men siem kabak yo buat bangin yakun ho ni lapan pau ba hapadeng kecing du no ni mata ISL macam senam ni dunam haki kasi jongi berjele kaya ketika platform ISL nama belai pilih bani sutho ha kolong ba ki player kasi ki de ki dan ya potential kaba ki wei pak ki jela kim don henry ke kali ke bodong kam ki kalau lack of exposure kim yo ban feel ki player ki kasi jongi kim yo ban feel dina takada ko pelong yang aku menong elam bat borohi official kalong bang ni job ni rem hapreng ke jinga le ka ni dei bat ailat ya kini ki kena ke jela ke jongi kenang ba ya ke jing tumu ke jongi lada ya ka national team lala banjiet nak ISL lala banjiet tang di tang nak kini ki atlet ke bat ka ahli lada kan jongi ki myo ban yele kai ha ketika level ka I-League by ISL jenjar bat ikna kasimi bakin pong ya ka jersey jok India dina takada kolong baku ngi ku nong yalam kolong ba mi la don ko ke jingmut kolong ba ikna kasi jongi kidan potential ngin ai la pat mata yaki bakin vila kan ka level hakat lada kami ke jingile ka jongi kabangin ra ya kena ke burom kam tam ya kasnom but kejingya lagi kamde ke kam ke basuk kamde ke kam ke bae what happening kejing ni klam karandian makin tur sakman kenang ba haka let haka ni ka second division in long fisha tak dong job haka ni second division but sai ipat ini bagine le haka ahli Hagani kesengi la yoru ya kejengkran na presiden keseng samla modat beki bat na orang basnong kibala ai kublei yo emily ubala yai beteng banno senyang syaki na kani kecaka emily wale semolai motorwar ban Samsung pisa sakamolai motorwar taxi owner and driver association bala ai hakakti presiden ubat don kupar tempep bat ubala ai kublei yo emily ubala no senyang syaki hakum kani kapor jong kejeng presiden ke MMTODA ula pentip ru bajan boro kinongnya taksi kani ka association keladap ITK bat kibasa katukat niru keladap syemru ya karai ban ai ya injek tikam